my pumpkin. Hello, honey bunny. I'm your dumpling. Hello? Hai, kan mau yang bangatik sa feminine ngapan phone number jeng fi. Oh, katu. Tok ang wud balik. Fitip ngaya beat pit profile jeng fi. Long kundu EP. MP mentang dengan bun kam. Dong ini kundu sibit. Ish, datang seperti mengatur tu. Bu. Kani kan salong first time bengi kundu. Hadir ngi saya eat, dedek ngi saya tho. Ish, buswa. Oh ta. Kalau aku kedu. Kumno ka ibahai me kum kedu jung me. Ngusubu profile jung Justin Bieber kalau ya beat jangan ni. Fina kumno kan. La dep text. Wo kumno. Mr. Len wujulur ni tan. Ule sukan karu. Mami sim su ada wai pinhi sunyo. Kum tate balik pam ai sunyo jung payang ah. A few minutes later. Ingat buka phone pejah pelau. Hello? Ingat kau pet pala kedur fit Long yang kenduk mentah. Minta? Oh, filat MP dengan let you kat tabajit tu kau keduk-keduk sebit se. Fitri you. Kam ngat tengah kum bodyguard jung chief minister ngade gym trainer ru. Oh, kau kitakin samlaru ngawan. Kedur ngaru padi i tak penman samlayang ah. Dia habayu fito ba fian sampha ngajurong Hindu pot. Fito habayu ru bifidin six packs. Oh, kedik kata baru. Si emo tu kente kam tibau dunia. Kedur ke bahasa Khmer. Beri belasan post nam. Taruh tok ba ide gym trainer. Iberiu kat kata tau te. Kayu hanyungut perangut ke kesiau.